Muri Kenya abagabo bane batawe muri yombi nyuma yo gufatwa bagurisha imiswa hanze y'iki gihugu. Abashinzwe kurengera urusobe rw'ibinyabuzima muri iki gihugu, Kenya Wildlife Services, ni bamwe mu bantu babungabunga urusobe rw'ibinyabuzima rutandukanye rurimo intare, inzovu n'izindi nyamaswa. Ngo bagiye biyama aba bagabo bagiye bafatirwa muri ibi bikorwa by'ubucuruzi bw'inyimiswa ku isoko mpuzamahanga. Kuri ubu bavuga ko ubu bwoko bw'imiswa buzwi nka Giant African Harvesters Ant, umuswa umwe ufite agaciro k'amafaranga y'amadolari abarirwa muri 220. Bivuze ko ari mu bihumbi bisaga 300 by'amafaranga y'u Rwanda. BBC ikomeza ivuga ko ubucuruzi bw'imiswa ari kimwe mu bucuruzi butemewe bukomeje kwiyongera muri Kenya, ndetse kandi bukaba ari ubucuruzi bufatwa nka bumwe mu byangiza urusobe rw'ibinyabuzima muri iki gihugu. Ngo ibintu bidahuye n'amafaranga ndetse n'umusaruro abaturage babonamo mu byo urusobe rw'ibinyabuzima rwinjiza muri iki gihugu. Aba bagabo bane bafashwe bajya kugurisha imiswa hanze y'iki gihugu cya Kenya. Bivugwa ko iyi miswa bayijyanaga muri siringi z'inshinge, aho iyi miswa ishobora kubamo nibura amezi 2 itarapfa kandi ikagera mu bihugu bitandukanye, cyane cyane iby'Iburayi. Umuvugizi w'ikigo cya Kenya Wildlife Services, ikigo gishinzwe gucunga no kurengera urusobe rw'ibinyabuzima muri Kenya, avuga ko ari ibintu biteye agahinda, aho abaturage bo muri iki gihugu bamwe batarasobanukirwa n'akamaro k'urusobe rw'ibinyabuzima. Akomeza avuga ko kuri ubu batarabara neza umubare w'imiswa aba bagabo bane bari bagiye kugurisha, ariko kandi ngo hagaragaye siringe z'inshinge nyinshi zarimo imiswa, ndetse aho buri siringe yari irimo imiswa ibarirwa muri 2 cyangwa 3. Mu bakekwaho ubu bujura, uyu muvugizi yavuga ko harimo Ababiligi 2, Umunyavietnam umwe n'Umunyakenya umwe. Ariko kandi ngo iperereza rirakomeje muri iki gihugu ngo harebwe niba ari aba bantu gusa cyangwa se hari abandi baba bihishe inyuma y'uyu mugambi mubisha. Gufata imiswa ukayijyana ahandi hantu hadasanzwe mu cyo bita fomikariums nibyo bimenyerewe, ku buryo usanga benshi mu bahanga mu rusobe rw'ibinyabuzima bakora mu kurema ahandi hantu hashya imiswa ishobora kuba yabamo. Uburayi buvuga ko muri iki gihe bafite ikibazo cyo kuba rwinshi mu rusobe rw'ibinyabuzima rwaragiye rukendera, ndetse ngo urwinshi rukazimira burundu, aho benshi bakomeje kubatera ubwoba bw'ejo hazaza mu bijyanye nabyo. Ubu bwoko bw'imiswa bwitwa The Giant African Harvester Ants bushobora gukura kuva kuri 20 kugera kuri 25. Pat Stanshav, umuhanga mu rusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane imiswa, avuga ko ubu bwoko bw'imiswa ari bumwe mu bwoko bwiza kandi bukurura ababureba, ndetse kandi abenshi bakayorora nk'uko abenshi bashobora korora amatungo yo mu rugo nk'imbwa cyangwa se injangwe. Pat akomeza avuga ko abantu bakwiye kugira amakenga kuko ubu bwoko bw'imiswa bushimutwa cyane cyane hirya no hino ku isi. Ubusanzwe imiswa igira akamaro kanini karimo gukora ifumbire mu mirima, kurema intungagihingwa, ndetse kandi imiswa ikaba yaribwa n'izindi nyamaswa ndetse n'ibindi biguruka, bityo igafasha urusobe rw'ibinyabuzima gukomeza kubaho. Nubwo nta bihano bigaragara ku bakoze ibyaha nk'ibi muri Kenya, ariko abashinzwe ibijyanye n'ubugenzacyaha muri Kenya bavuga ko batazihanganira uwo ari we wese wihishe muri ibi bikorwa byo kwangiza no kwiba urusobe rw'ibinyabuzima akabijyana hanze y'iki gihugu, ngo kuko inzego za Kenya zitazamwihanganira.